difo le dikgakgamatso le ditshupo tse Modimo o di dirileng ka ene mo gare ga lona jaaka o itse ka losi. Ene yo o neetsweng lesong ka maikaelelo a beilweng ke Modimo le ka kitsopele ya one, lona lo makotsi lwa mmolaya ka diatla tsa baikemi. Ke ene yo Modimo o mo thusitseng, o sena go fumolola mararalo a loso, gonne go sa kgonege gore le mo golegele ruri. Gonne Afita o ne a bua ka gagwe a re, ke ne ka bona morena fa pele ga me ka gale, ka le ka fa letsogong la me le le jang gore ke setheke. Ka moo pelo ya me e ne ya itumela, leleme la me lwa ipela, le yone nama ya me e tla ikhutsa mo tsolofelong, gonne ga o kitla o tlogelela felo ga baswi moya wa me, le gone ga o nke o leseletsa boitshepi wa gago a sengwa ke go bona. O nkitsisitse ditsela tsa botshelo, o tla ntlatsa boitumelo ka sefatlhego sa gago. Lefoko la Modimo. Listen,
yo boitshepo. Baratiwa, jaanong e re ka lo mmitsa rara yo a tlholang ka fa tirong ya mongwe le mongwe a sa go belele gope. Tsamayang ka poifo mo sebakeng sa bong jwa lona ka lo itse gore mo tsamaong ya boithamako ya lona e lo e bonye mo go borraeno ga lo a gololwa mo go yone ka dilo tse di nyelelang jaaka selefera le gauta, mme e le ka madi a molemo a Keresete e le a kwana e senang nyatsego le fa e le sebala yo sa leng a itsewe pele lefatshe le ise le tlhome, mme a bonadiwa mo metlheng ya bofelo ka ntlha ya lona ba le dumetseng ka ene mo modimong o mo tsositseng mo baswing, wa mo naya kgalalelo gore tumelo ya lona le solofelo di nne mo modimong. Lefoko la Morena. Jaanong barutwa ba ga Jesu ba babedi ba ne ba ya ko motseng wa Emausi o go kgakala jwa bone go tswang Jerusalema e neng e le dimaele di le robedi. Ba buisana ka ga dilo tsotlhe tse di diragetseng. Ya re ba ntse ba buisana ba botsana, Jesu ka esi a tsamaya nabo, mme matlho a bone a bo a siregile mo ba sekang ba mo itse. A ba re mafoko ke afe a lo a buisanang lo ntse lo tsamaya, mme ba ema ba hutsafetse. Yo mongwe wa bone e bong kilopa a mo raya a re, a ko wena moeng o le esi mo Jerusalema yo o sa itseng tse di diragetseng mo malatsing ano. A ba raya dilo dife? Ba mo raya ba re tsa ga Jesu wa Nasareta yo e neng e le monna wa moporofeta yo thata mo tirong le mo lefokong fa pele ga Modimo le batho botlhe. Ka fa baporista ba bagolo le ba lekgotla le legolo ba rona ba mo neetseng ka teng go atlholelwa loso ba mapola, mme rona re ne re solofetse gore ke ene yo o tla gololang
Israele le gone wa ntlha ga dilo tseo tsotlhe gompieno e setse e le letsatsi la boraro dilo tse di ntse di diragetse ebile basadi ba bangwe ba ga rona ba re gakgamaditse ba ba neng ba phaketse ba ya ko kukung mme e rile ba sa fitlhele setoto sa gagwe ba boa ba re ba bone pono ya baetlele ba ba reng o tshedile mme ba bangwe ba bone ba ba neng ba na le rona ba ya ko kukung ba fitlhela go ntse fela jaaka basadi ba boletse mme ene ba seka ba mmona fo Jesu a ba ra a re ao ba senang tlhaloganyo ke lona ba lo pelo di bonya go dumela tsotlhe tse ba porofeta ba di buileng a Keresete o ne a sa tshwanela go boga dilo tseo le go tsena mo kgalalelong ya gagwe jaanong a simolola ka Moshe le ka boporofeta botlhe a ba rarabolela tse di builweng ka ga gagwe mo dikwalong tsotlhe jaanong ya re ba atamela motsana o ba yang gone mme ene a dire jaaka ekete o fetela pele ba mo emelela ba re laba le rona gonne go mantsiboa letsatsi le setse le fetile fo a tsena a nna nabo ya re a ntse nabo fa dijong a tsaya senkgwe a leboga a se ngathoganya a se ba abela ke fa matlho a bone a sidologa mme ba mo itse a ba a nyelela mo ponong ya bone jaanong barana ba a dipelo tsa rona ga di aka tsa tuka mo teng ga rona fa ntse a bua le rona mo tseleng a re tlhalosetsa dikwalo mme ba nanoga ka yone nako eo ba boela ko Jerusalema ba fitlhela ba ba 11 ba phuthegile le ba ba nang nabo ba ba reng ruri morena o tsogile o bonwe ke Simone jaanong bone ba babedi ba bolela tse di diragetseng mo tseleng le ka fa ba mo itsileng ka teng ka go nathoganya senkgwe Evangeli ya Morena.
le tsena mo pasekeng e o bishopona bua a lefa a ra a re tsogo ya ga Kriste e ne se di aleluya mme tsogo ya ga Kriste e ne e na le bohloko mo teng e ne e na le go latlhegelwa ke tshepo e ne e na le dilo tse dintsi tse motho a ka di akanyang mme go akanya ga teng go le mo gore go ne go sa tlise boitumelo ka pele mo go ba ba neng ba tsamaya le ene mme ba ne ba sa itumele ka ntlha ya gore ba ne ba bone tiragalo yotlhe ya tse di neng di diragaletse Keresete mme jaanong ga ba fitlhela so mo lebitleng seo ya se ka ya nna gore ba dumela mantswe a nantse a bua le bone a barare o tla tsoga ka letsatsi la boraro re bona selo seo se tsweletseng pele gompieno mo leetong le la go tswa ko Jerusalema go ya kwa Emausi fa re lebelela tiragalo eo potso ke gore ba babedi ba ne ba tlogeletse ba bangwe ba ba 18 le ba bangwe ba neng ba le ko Jerusalema mo tsamaong ya rona ya botshelo re na le go tlogela ba bangwe fa ba leng teng re ba tlogela ka ntlha ya mabaka nako e nngwe a itseweng ke rona nako e nngwe e le mabaka a re rang a re o nnetseng ke mo sa itlhoboga because ba ne ba bone se Keresete se mo dirafaletseng ba ne ba bone papolo ba ne ba bone go fitlhiwa mo lebitleng jaanong go ne go sena sepe se sengwe se ba ka ikaegang ka sone ke bone mo e leng gore ba tsaya leeto go fularela tsotlhe tse di diragetseng ba go lebagana le botshelo sešwa nako e go re phitlhela re le mo dimong tse dintseng jalo gore re rulare re bone gore ra go dirang ka botshelo ka mokgwa o leng ka teng mme jaanong ga ba le mo leetong le ba tsamaya ba buisana puisano ya bone ga re bolele gore ba bua eng mme gongwe ba ne ba tshwere sekolo ka ga Keresete gore o ne a tsamaya a dira eng le kae le bomang o ne ga re fo kae ga re itse baebele ga re bolele gore puisano ya bone e ne le mo go eng re utlwa fa Keresete jaanong a ba joina mo tseleng a ba botsare ke eng seo se buisanang be ba makala ba ipotsa ba mmotsa le ba a go ena moeng o le nosi mo Jerusalema yo sa itseng ditiragalo tsotlhe tse di diragetseng fa ba mmotsa jalo ba boa ba mo tlhalosetsa e le bonolo kana re ne re na le tsholofelo monna yo e ne le moporofeta yo thata mo ditirong tsa Modimo mme le mo lefokong o ne a bua lefoko le le tlhogameng jaanong ba mmapotsa so se ke Tito kgang ya tse ba neng ba tsamaya ba di bua mowa wa bone o ribegile ka ntlha ya gore o na le tatlhegelo mme tsholofelo e Keresete ba nantsa ba e bolelela mo leetong la tsela ya go ya botshelo ba e lebetse because ga ntse a bua le bone dikakanyo tsa bone di ne di se mo teng ga tsotlhe tse na di bua gongwe ba ne ba ise ba nne le phitlhelelo ya lefoko le la ga Keresete mo moyeng wa bone ke bone mo e leng gore re bona ba na le khutsafalo ba itlhobogile ebile ba batla go katoga Jerusalema lefelo la ditiragalo ba boela mo botshelong jo ba bo tlwaetseng leeto la rona la sekeresete nako nngwe le re neela tsholofelo re tsamaya mo go lone re na le boitumelo jwa rona ba keresete
me fale fa ona gore re nna le dikgwetlho mo botshelong re sala go itlhoboga re simolola go tsaya leeto go boela go re itse teng gore re ka nna le tsholofelo teng re boela go re itse teng gore re ka nna le support teng fela jaaka borre ba boela go Emmaus jaanong mme Kriste ga a setse a na le bone ga a sena go nna a reetsa puo ya bone ba barare ba sena tlhalogano ke lona yo mongwe ga o ka morawa ga a tlhalogano bone ya mo jalo ba go heita go tlhelela o ba mongwe a re ga wa mo buisa sentle akere jaanong mme Kriste this rebuke ya dira mo borre ba ba o le ka go tlhabolola maemo o le ka go ba tsosa o le ka gore go ba akanya botoka le tiragalo yotlhe gore kana mme tiragalo e rai ba tsene mo ditlhaloganyong tsa bone ba akanya sentle gore a mme ka botlalo ba lebetse gore Kriste o ile o tla tsoga jaanong ga a felele foo o simolola go ba go tswa ka nako ya gamoši ba history ya Israel gore go diragetse modimo o bolokile setšhaba sa gagwe ka tsela e ntseng jang o bua gape le ka baporofeta ka gore baporofeta ba sale ba boletse ko pele gore tiragalo e tshwanetse gore e nne teng so o ba rarabollela dikwalo o simolola go ba fa di-lesson mme re gakologelwe gore nako yotlhe ya 3 years e Kriste a simolotse go ministry o ne a tsamaya tsalo gompieno ga a dire 3 years o ba tsere mo sebakeng sa dimaele tse 7 a kitse gore ka nna sebaka se se ka ba botlholoki ba lo tshwarang ke lo bona mo tseleng ele ya kgale le ka re bolelela gore o tsaya nako e ka ya go woka 7 miles but o tsaya nako eo gore a fitlhise molaetsa wa gago jaanong ga ba a tsenang teng go feleletsa leeto la gagwe ene o batla go tswelela pele le mosepele wa gagwe ba re ba mo laletse go bua le modimo ke thapelo ga re bua le modimo ra rapela ba ra jesuwa moraba lala le rona letsatsi le setse le tsilile ba rapela mme mo go bone ga ba re batla go rapela ba mo laletsa mo thapelo gore lala le rona morena letsatsi le setse le ile jaanong ga go ntse jalo Kriste o dumela gore o reetse thapelo ya bone a ba a lala le bone sengwe sa ditiragalo tse jaanong di ba busetsang go gore ba tlhaloganye ebile ba gakologelwe ke gore ga ba tsena mo dijong o simolola gape ka se a se dirileng le diaparo o simolola ka go dira thapelo ya tebogo thanksgiving ga a rapela ga a fetsa go rapela jalo o tsaya sentle a ba se natoganya a ba se ba apela then ditlhalogano tsa bone di a bulega a ba nyelela ga kitse gore a re ke Kriste wa Masalamos gore ke Kriste o ntse jang but ga re ka gakologelwa fa le maloba ga ke bua le lona le mo nakong ele ya lente ke ne ke gakololle batho di barakere Kriste mo dingwageng tse a bile le tsone 33 years 30 years a re itse gore go diragala le dilo ga re itse yana gore ke a le 12 years o na timele ko kerekeng a ba itlhela a na le baperesita ba batona a botsa dipotso go kerekeng botsofo a bona sepe ka fodiste re kopana le ene ga a simolola ya ministry wa gagwe o galalea o le go tsere 3 years mme mo 3 years ne Kriste o na ntse a bua selo se le sengwe fela ebile a leka go ba ruta selo se le sengwe fela gore se a se tselang se a mo isa go lesolo mme lesolo ga e go nna phelelo fa go nna le tsogo mo teng jaanong morago ga tsogo ya ga Kriste
ga e sa tlhole e le botshelo bo le kwa bogalalea jo re bo itseng ka gore jaanong Keresete o tshela mo go se a se rapetseng ka nako e le ga a lemogetse maano a re thato ya Modimo e diragale. Thato ya Modimo e e diragalang ke gore jaanong re bona Keresete yo montšha yo e leng gore o fitlha ka nako nngwe le nngwe e leng gore batho ga ba mo solofela ka yone. O fitlha ka nako nngwe le nngwe e leng gore batho ba itswaletse ba mo teng ga dikakanyo tsa bone, ba mo teng ga tse ba di tshelang. Mme mo gare ga dilo tseo Keresete wa fitlha. Gompieno re bona a le mo gare ga bone morago gape ke e nngwe le ga e se e fetang le re na le bo Tiberius ga ba rute mo teng ga letšha ba ntse ba tshwara ditlhapa letšha la ga la leng ene o ko ntle ka letšha fela o swere ditlhapa o irile braai jwa tlhapa o ba beseditse ba batho wa ba bitsa gore a le swere sengwe ga ba tshwara sekare la tlhalang jaaka fela a na bua ko tshimologong ya mministeri wa gagwe a barare latlhela leto wa gagwe ba tshwara ditlhapa. Gompieno ga ba sena go tshwara ga ba tsena gwele ga gona ope yo o botsang gore na re bomamorena ba boa ba makala gore monna yo o setse a besitse tlhapa ebile o fa o setse a bua le rona jang. So gompieno gape tiragalo eo ga ba fetsa go bua le ene ga ba gakologelwa tse a di ba rutileng o nyeletse mo gare o ile go kae Keresete ile go kae o bona tla sokotsa le ba tsene go tlhoka maitse o go wa go re le ba go ba a go tla go ana le bona ke go galaleng a ke ba jaanong ga a nyelela mo ponong ya bone ba simolola go bua puo e nngwe ba re a dipelo tsa rona ga di a tuka mo teng ga rona ga ntse a re tlhalosetsa dikwalo tse di pitseng ka gore jaanong mo nathoganong ya senkwe they are encountering Christ the second time ka gore pele fale ga ba metoganyetsa sekgoba re ile a re lo direng se go gopola. So ga ba simolola ba gakologelwa tiragalo e Keresete wa nyelela mo ponong ya bone because now ba tlhalogantse sengwe le sengwe se Keresete a se buileng tsa tsela mo teng ga bone ba se bona ka namana le ka botlalo ke bone mo e leng gore jaanong empowered with that ba emelela ga ba sa tlhole ba le go bosigo ba tsaya ba tsaya leeto ya go tswa ko Emmaus go boela ko Jerusalem. Also this morning wena o emeletse ko Jerusalem o emeletse teng o lo tla Emmaus mo leetong la gago o buile o lo bua le mang lo tsamaile lo re mo tseleng a na le bua ka di-hairstyle ka di-perfume ka dikolong le le bua ka eng tseleng le tsala ya gago o tlileng. Then mo tseleng are you aware gore jaaka dilo tsamaya lelo lwa go kerekeng o e leng gore yone Emmaus ya rona e le mo go yone gone yana e le tloganeng temogela nathogano ya sentle are you aware gore Keresete o tsamaya le rona mo leetong leo la go tla mo kerekeng. What are you leaving behind? Yo mongwe o tlogetseng bolwetse mo tseleng o tla ntse a ipotsa gore a mme motho yo o tla bona pholo, a mme motho yo Modimo o tla mo tshegetsa go fitlhelela ke boa, a mme motho yo go tla reng yo mongwe o tswile ko lapeng o tenlo ke rre yo sebanene ampo mme yo sebanene gore bone bana ba o nang le bone ke sone se o kileng your mind was occupied with that mo e leng gore o sa kgone go bona Keresete yo o leng mo leetong go ya go ya go kereke o mongwe o tlile kerekeng o na le hangover setlamatlama se go direla sone
o ipoga fela o ga meleo e bile le go roa kae ga o sho a wa itse gore ke a go teng. And you're not aware of you are working with Christ. So now house of Zerafa, ona toka muyase kuira kuiti. Aurara muhi. Murava the breaking of this word. Ahona lesiwe sese kamowe, sese muhakola lamore. Le tolela kamu le no le zeri. Kristo sa karola mure kai molo. Yo utia so tata what molo. We put our Gabika Patala, when if you ya uswara na fukai kama bila fukai kinema sitamo sisi kusa akao tsana ya kusa kama ile tole umogolo kutsi but now house na mtena fa mona tukano ya sisi. Were you aware that Christ was walking with you in that journey? But the heart of Jano, Monatupano Yasi, Ki Sesi Sista. Sesa Oran said, Jano Mekokaba Lemahan and Musiko because on a Jano, who did Kilia and Lenny Chan. Labore, house and Guadim Mama was not in counter Crespa, Jano Nena, Chulofewe in Chan. But I was not Chulofewe. But I was Rewire immediately but Rava encountering Christ by Melela, speaking about Melela, remove. Ronald Mittemogeti, Jan, Gas of Yosi, who will Ronatelity, Abba Ronatelity. I can say we're not passing on. How to compare again? Only Sabah. What's about quality for our body? Quality A, say was not so for Roy. Quality A, say what Macarola, Luena, Polycabar Jam, what say you would see low, what waits Banziba, it would be my own week. Give them how to have below Isimula. Orejano, Ibitse Kata, Power, Kinalema, Aborejano, Kikawa, Pekka, Levana, Lucy. Omahaus Wafa, Osanto to Reti, you would say to Reti, Ibi Pora, what was a place? Because Kawan is our name, Lisanti, Dibi, Pilwe, Tirano, to Reti, Boni, Okava. Talawanya tawani ni santi bibilwe ishampo koyele ya masole abantu beta Jesu. Talawanya tawani ni santi bilimo mitwe ina erositwe. Talawanya tawani ni santi bili pana mutile ese papa me kutu. The fact reste ata na mara na mama me mami dimoriti mona toka biasa. Wena mara hatoke te o tsama o di bogele tsa botshelo o di sikere o se o tserane ga o ka mo tembele o fitla o tsena fa na mona to ba biasa o tswa o ntse jang re ka ithuta tse dintsi go tswa mo bopeding jo jwa nosi ka gore le fa ba ne ba le mo leetong le ba silegile pele mme na togano ya setso e ba tliseditse phapa mo matshelong a bona ka gore e restorile tsholofelo ya bona e lebekile e fifile e leng maatla ba le sekeng e ba neela tsholofelo ya gore jang ba boele ko motseng o ne ba o hulaletse wa Jerusalema botshelo bono bo tla go hulalela a o tsamaya o na le tsholofelo jang or you are at the brink of divorce. After that, I was at the school for the who was also to our what was a good year.
la le moleto vede le retisa se fosse sotto a livello da guardare la buona promessa felicità e voi tu incontro Christ o molte parole regula già di na di usare vale Cristo a giustizia mole fu collena le buone buone aba rabollela di quello che di dicembo aba talsenza con moshe e va profeta vediamo passa mo mi te mole Cristo una tua mia sempre abuela Jerusalem wa una tua le baba se basite mohiti wala ki se ositsa ona tua mia sempre e la fa oi io sono tua le baba con la pe
Kale jatuto zatumelo usupa le naneo la modimo okolona pa resepela de creste arra bele corezela ape capocino ibona lesentle mo matselo marona letsatsi le letsatsi ala ben verra le
Salona, Samuel Sedemon Digo, Rara, Io, Utatayos. Mutimo Raisu. Uitimedisite Gregia Bautata, Janua Quam Vele Nero Tizione, Tirunea Capitune, Me Aira Tatile, Oene, Vitumelo Jabu Sino Usafele, Reo Pajalo, Kaine Christe, Morena Quam. Morena Alleluia. Alleluia. Suletan di Pilota Luna. Alleluia. Ultimo Aruna. Ultimo Rana Yo Itse. Morena Yo Tatayo Kedi Yo Sakuke. Ruri Mochuanete Usiame Yolevani. Ibile wa Loka Morena Moleva. Como le Kaine Christe Morena Aruna. Bapa Apostolo Canapea Cho, Nague Cristiana Angela, Setavosa Pasica Caio. Esante ele Ucrista Varona, Esante ele Uruki Varona. Yo Tlam Areguele, Creste que se clavo Sajulense, Swa, que Coniana, Equidea Tabiwa, Ejano, etc. Blue. Uitmeno Japaseca, Onchafata, the Fatilor, Papa Peli, Malapotimo. Antara Ubimerita, Cabos Afele Noale.
ore titedine mele lemadi amana walona Jesu Christ. Kana ko evening out to a kayone meatse na ka orata modi puhon salawe one matsa asle asle am asnatu anya ale buha asnatu anya asna utawawe antiare saya se donalo ke loje onde se imele wame ota eva kanta yalo amo kwabo swana morao hasalero kuni ataya senero ale kahape asenaya bakutoba be antiare saya nse nalote lunene obusone unese sinero samadia madi abrahalo enja esa ata chule bando na de bale parti we chwala la libe iranse o se usitan talohanyo noktumelo le sigaro sapolopo le bokala ngore bogone tshwanela gonna mogolente jwa le go direla ka bo go betso re a rapela gore ka bona le seabe mo meleng le mo mading a Kriste re ka kopangwa gonna ba mofela ke moya o boitsebe o pola morena kereke ya gago e yana me le lefatshe lotlhe o dire gore e nne le lorato lo tletse mmogo le leo wa lesome le bone morena papa wa rona Archbishop Frank mobishopo wa rona le botlhe ba ba mo setlhopheng sa bokeresita ka gologela gape le mokaoleng wa rona Ras Chiteta o le mo rapela mo letsatsing le la matsaba gape le mo kopela one masego a tswang go wena gore ka botshelo gape bo se bofanile mme a tswelele pele go nna a ntse a latetse lefoko la gago gakologelwa gape le bakaolengwe ba rona ba ba robetseng mo tsholofelo ya tlhogo le botlhe ba ba tlhokafaletseng mo bophelobotokong jwa gago ba amogele mo leseding la sefatlhego sa gago re utlwele botlhoko rona rotlhe re a rapela gore mmogo le Maria Tharebane yo serofaditsweng Modimo le Josefa yo boitshepo monna gagwe le baapostola le baitshepi botlhe ba ba nnileng wa go itumedisa ka metlha yotlhe gore tle re tshwanelwe go nna bana ba boswa ka botshelo jo bo sa khutleng mme re bake re gore go galaletse ka morwao Jesu Kriste a ene mmogo le ene le mo wene Modimo rara yo thata yotlhe mo bomofeleng ka moya o boitshepo kalalelo yotlhe le tlotlo ke tsa gago ka metlha le metlha.
rona re a rapela mo bosuleng jotlhe ka bophelong jwa gago o re neye kagiso mo malatsing a rona o re ka thuso ya botlhola botlhoko jwa gago re nne re golesegile mo sebeng ebile re sireletsegile mo ditlhalelong tsotlhe jaaka re lebeletse tsholofelo e boitshepo le go tla ga mmoki wa rona Jesu Kriste. Morena Jesu Kriste yo re ileng baapostolo ba gago ba re kagiso ke a le tlogela kagiso ya maete ya rona o seka ba leba dime tsa rona mme o lebe tumelo ya kereke ya gago mme ka bophelontle o e neye kagiso le bomofela go ya ka thato ya gago wena yo tshelang o bo busa ka metlha le metlha. Kagiso ya morena a e nne le lona ga metlha yotlhe. Arabelane sesupo sa kagiso. Amen.
Ona o ya Modimo, ewe naya mpato waone, iamogele atebo lesegorona aralaleditswe selalelo se sa bonyana.
barutwa ba ile ba mo itse Morena Jesu fa ba matoganyetsa selokwe. Haleluya. Amen. Modimo Rra Yesu, o re ntšhafaditse ka dineo tsa segodimo, jaanong a o re lebe ka bo molemo mme o dire gore rona bao re bopetseng go tshoga ka kgalalelo e sa senyegeng re fitlhe kwa botshelong jo bo sa feleng. Re kopa jalo ka ena Keresete Morena wa rona. Christ the King Cathedral inapokalaba inapokanshi. Ailela kaucha na nastabelosa kusala dona lokupawene kaboya pamhele. Christ the King Cathedral. April 2026. Saturday 25 April, Imolelo Amitepi Mark Moyevangeli. Zadi Teji, Dinaboza Misadiana Misue Moleboteng Nadi Disease. Zata Fulea Resita, Morena Papalio, Otomile Father Lawrence Offensive Hilo, Mukustawa Desia Haboroni, Honam. Second May 2026, St. Charles Langa Seminary, Bukhari. Bagaimana kita boleh menjelaskan ini? Bakupiwa koromena maina abone. Bakupiwa Presiden Wakari Shibila hari 27 April 2026. Obaganya cari. Bagaunya mulai bakupiwa kota kapukai teni. Kuisio kita okai kelamanya lepada siang makaba. Mohalawa okai okoli kota ni siswa. Basima ngekati mahazitikani kwa 18 years, baba eleza mkotama altar service, bakupiwa kubona ngoni mhadiwa, Richard Delali, or Sister Tato Yesu. Morako kanibisa, mekala yako ni enda beli molo kotele zisuwa kaleleza mtizio hetaha. Zagata kasima, iko diswele kito zabana zagata kasima ezwalezwi. Ditudo kita simula kama kato wa dituza May 2026. Kuizero ketaha, okai kukalamanya lebenda, kozabisi. Momekale nye monotis bode. Zama kudana litukopana. Gashabo kebedi makaze 40 mubabo 25. Lebana na baka 26 years kwa 35 years. Nakakuruka kabukopa noja woneja video pedi. Sonntag oder 19 April 2026. Wo kann ich kommen, worauf kann ich sagen?
itse go etama o ka ikgolaganya le o ratileng mosweu. Ba Missionary Childhood Association ba eletsa go dira tiro ya bopelotlhomogi ka jalo ba kopa dithuso tse di farologaneng gore ba ye go abela ba Makutubu Orphanage Center ba ba tlhokomelang bana ba ba senang lesego. Dithuso e ka nna phuthalana e thapang, toiletry, dibuka le dimonamone. Ba ba eletsang kwa ba dirana di ka isiwa kwa shopong ya dibuka bookstore go simolola ka 12 April go fitlha ka di 3 tsa May 2026. Go itse go letana o ka ikgolaganya le lesego molema kgotsa wa bala lekwalo le le tseneletseng mo leboteng la dikitsiso. Ba lekgotlana la St. Blessed Joseph Gerard ba tla nna le phuthego ya bone ya kgwedi le kgwedi Sontaga o wa di 19 April 2026 kwa ga Driving Mass Polokwane kwa Gabane ka nako ya 3 p.m. Maloko otlhe a lalediwa le ba bašwa ba amogelwa. Go itse go etana o ka leletsa mogala o mo notice boarding. Ba lekgotlana la St. Francis of Assisi ba tla nna le phuthego ya bone ya kgwedi. Sontaga o wa di 19 April 2026 kwa ga Mesa kwa plot 437 Raoul Close Extension 4 ka nako ya 3 p.m. Maloko otlhe a lalediwa le makatoliki otlhe a nnang kwa Extension 2 le 4 ba amogelwa. Go itse go etana o ka ikgolaganya le mmagodi. Ba lekgotlana la St. John Paul wa bobedi ba tla nna le phuthego ya bone ya kgwedi le kgwedi Sontaga wa di 19 April 2026 kwa ga Mmainalezwe plot 60194 ka nako ya 3 p.m. Maloko otlhe a lalediwa le ba bašwa ba amogelwa. Go itse go etana lo ka leletsa Matasi Pato mo mogaleng o mo notice boarding. Ba kopano ya Immaculate Conception ba tla nna le fundraising ka 26 April morago ga misa. Ba tla robanya le cake sale morago ga misa wa 7 a.m. mo mosong. E re morago ga masa wa 10 ba go ba le misa ya lunch. Ba kopa thupetso ya bona. Le go etela website ya rona ya www.christkey.com go itse go letana kana le ka bala le go kopana le ditsiso la kereke. Ditsiso di hela a ka o le nna le sona ba se sentle. Allah Bwana Yesu Kristo. Itumela tukuletu alona yakalo lokala Lawrence Hof me jam iti ngore mana atamefe isuela wala baka mona kungi kuswani erika ntsam diteiti ore jam ngewali ebe ore remonasi muratama yasa akiyaki hapo watu atwaada wanawake kana isi mama mese asijana ke ripaka mutwa rebaka yore rene madia ba mon abewa rebaka yore remonesi mwenye mfakwa leto ha makira etsaja iskana yana kule msasi Are rekani na wazeze Morena Anne Leona. Me anse o fato ya mudimu motati yuki. Yarara, leamora,
ya moya bitsego e fologele fa go mo galona lotlhe ba lo le fa le magalona ba le teng me inne tshegofatso le boitumelo go lona ka letlha le metla Kriste wa Roma ale mo vilera ka orato aleluya aleluya